Sisemzimkhulu wendaba kaphakathi apha kuyaphithizela ngababika indaba abanye bayangena abanye bayaphuma nanzi ezijujileko. You can never ever teach a hungry child. Then that's why this investment of 10 billion rand is one that we will protect. Ungqongqoshe wezefundo sisekelo uSiviwe Gwarube ugandelele ukucakatheka kwehlelo lokupha abantwana ukudla esikolweni uphakamise ukuthi badle kabili. Ngavuma ukuthi ngivukatile. Ngiyajabulile ngifunza ka grade 1. Abantwana besikole abahlala eplasini lakwaTrone eliphakathi kweGembokspreet esiyaziwa ngemzimuhle nesokhuluma banesitshijilo sendlela abakhamba kizo nabaya esikolweni. What he said is the truth, but also there are a number of issues that General Mkhwanazi himself have spoken to that I will want to talk to. Umchaphethe walokhu akakomitshina wamapholisa uHumutso Phahlane utshele ikomiti ephenyako bona kwakunesiqhenyane sasikhona esasisebenza ukumkhuluma kumbi bona angafumani isikhundla sokuba ngukomitshina wamapholisa. We are ready for this game, for all of these games that we play in this tournament. We try to play every game like the last. Ezemidlalo siphosa ilihlo ke zeAFCON lapho kuyokudlala khona iSenegal neEgypt ke-hour lekhomba bese nge-hour lethoba iNigeria ibambane neMorocco emidlalweni wama-semifinal. Endaweni ngendawo siyalotshisa sibuza namavuko bona bunjani obuyaluyalu belanga lokuvulwa kwenkolo siziphethe ngonina namhlanje indaba zenkolo lapha ku-SABC 1 nginguthulani Bongwe lotshani emakhaya. Ungqongqoshe wezefundo sisekelo uSiviwe Gwarube ugandelele ukucakatheka kwehlelo lokupha abantwana esikolweni. Ungqongqoshe uthi ukupha abantwana ukudla esikolweni kulima indima enkulu ekusekeleni abafundi khulukhulu enkolweni ezisemakhaya ezinentshijilo eziningi. uGwarube bekakhuluma sesifundeni seHlagwini Tjingalanga lapho avakatshele khona inkolo aphekelelwa ngusomkhandlu wezefundo uVuyelwa Mutsumi kelanga lokuthoma lokuvulwa kwenkolo. Ungqongqoshe uGwarube uqede ilanga lokuthoma lokuvulwa kwenkolo enkolweni zeHlagwini Tjingalanga bekakhambisana nosomkhandlu wezefundo uVuyelwa Mutsumi. Ungqongqoshe ufike waphakulela abantwana ukudla esikolweni emjejeni omude. Ivakatho lakhe liveza ukuqakatheka kokupha abantwana ukudla esikolweni khulukhulu enkolweni ezisendaweni ezihlagako lapho abantwana abaningi bangakhoni nokulalela emaklasini ngenxa yendlala. Ungqongqoshe uthe umnyango wakhe uyokubekela ngeqadi imali engaka 10 billion yamaranda ukupha abantwana ukudla esikolweni kabili ngelanga kunokuthi umntwana adle kanye kwaphela esikolweni. You can never ever teach a hungry child. Then that's why this investment of 10 billion rand is one that we will protect, and we really want to make sure that hopefully we will get to a place where we can serve 2 meals a day to children. Usomkhandlu Mutsumi ukhombela ungqongqoshe bona size ukwakha ezinye inkumba zokufundela zabafundi abaku grade R esigadeleleko ngemva kokutlikitlwa komthethomlingwa iBela Bill yabamthetho. She did indicate that it seems like they are still going to encounter challenges in terms of overcrowding, because last year in 2026 academic year they've enrolled close to 95 grade R learners. Now the numbers have increased. Umnyango wezefundo sisekelo uthi bonke abafundi abangakafumani indawo enkolweni nakanjani bazozifumana ngaphambi kokuthi imfundo ziraga umnyaka lo. Abotitshere nababelethi bebathwele nzima namhlanje ngapha kulimomotheko ungahlanye kude kusililo esirhabiyako njengoba nabantwana abathoma ugrade 1 bebathoma isikolo namhlanje. Hlangana nabo kubalwa nomsanyana weminyaka esithandathu ubudala uKatlego Mabe owabelethwa nokukhubazeka komgogodla. Ilanga lakhe lokuthoma esikolweni lithwa ikhambo elicakathekileko emndenini wakhe kanti igodi lithwa nokucakatheka kokunikelwa ifundo ebantwaneni abakhubazekileko. Golodwa nebhudango elikhulu njengethabo lakhe. My teacher's name is Teacher Maido Jauki. My principal's name is Principal Tsembisile Maphala. Teachers and friends, I love you all. Thank you. Lilanga elikhethekileko kuKatlego Mabe weminyaka esithandathu ubudala othoma ugrade 1 namhlanje. Nakasisesekhabo bekathabile afisa ngathana sewufikile esikolweni ngelanga lakhe lokuthoma. Inofuna uyenza namhlanje esikolweni. Inofuna uyenza Ufuna ukudlala ngiyabona abantwana
ngibe strong. And then ushilo ukuthi ufuna ukusho something like abantu emakhaya uthe ufuna ukusho something about SABC1 ufuna ukuthini? SABC1 Zandi offshore. Njengombana abelethwa nokukhubazeka komgogodla usebenzisa i-wheelchair kanti kube budisi ukumfumanela isikolo sabafundi abanokukhubazeka okufana nokwakhe. It was a bit hard for us like to look for a school for him because those kind of schools, they are like very rare. It's not easy to find. But then Hope School did a blessing to us. I-Hope School isikolo sabafundi abakhubazekileko kanti uKatlego uzizwa amukelekile kiso. I'm very excited to meet new, beautiful, young faces. I'm very excited to also bring, a positive impact in their lives. Isikolo esisithi kunamahlelo enziwako ukubandakanya bonke abafundi. The school is wheelchair friendly. We make use of a lot of assistive devices to help the kids inside the classroom. We have got a fully fledged therapy department. Uprincipal wesikolo ubuye kodwa waphawula ngelwazi elingasilo iqiniso lokuthi isikolo isikolo esizijameleko waba ababelethi babantwana abathloga isizwe elikhethekileko bona bafake imbawo indawo isesekhona. Ngingulerato Magule endabeni ze-SABC eJohannesburg. Ilanga lokuvulwa kwenkolo akhange libe lula kezinye inkolo sempumalanga. Inkolo eziningi ezoniwe eMaururu asahlele mhlapha nje sisalinde ukulungiswa. Kanti nokunakhulu kwezulu nemchakalo yamalunga omphakathi iphazamise ukufinyeleleka kwezinye zenkolo endaweni esifundeni esi. Endaweni iTekwane ngeSewula esifunda bafundi bakwa grade 8 nebebanga lesina babuyele esikolweni. Kuthi abafundi bakwa grade 5 ukuya ku grade 7 kulindeke ukuthi babuyele esikolweni ngomvulo. Mobezulu bebungasibuhle nje kodwa bekunethabo lodwa ngenkumbeni zokufundela eLikwane Primary School. Kubafundi ababa grade 1 lokhu kuthwaya ukuthoma kwekhambo labo lefundo. Ungathuthi ngivukatini. Ngijabule ukuthi grade 1. My name is Tulane. My surname is Sanga. I am 6 name. Ngiyajabule ngifunza grade 1 ngiyoba na 6 and then ngijabule. Ite Primary School ibalwa hlangana nenkolo ezima-28 zempumalanga ezoniwe eMaururu. Ngonobayeni kwasahlela isinanja esikhambisana nesivunguvungu esibukhali saphephula imfulelo yesinye senkolwezi. Ukufunda nokufundisa kujamsiwe kanti ababelethi bazwakalise ukuthwenyeka ngevikeleko nokuriyada kokubuya kwabafundi. To grade 4 they'll be coming in this week and grade 5 to grade 7 they'll be coming next week, so we'll be having those intervals. Njalo ikomishini yezokuphepha komphakathi bawuhulumende ukuthi arhabisa amahlelo wokulungisa inkolo ezone eMaururu ukuqinisekisa ukuthi ukufunda akuphazamiseki. That this will happen. The department may not have budget, but speaking to the department and also speaking to the premier, something should be done. Hula imchagalo kunye namahlelo okwakharagako nezulu elinakhulu kukhandele inkolo eziningi esifundeni esukuthi zithome ngamahlelo wokufunda umnyaka lo. Ababelethi babafundi bemaplasini kwaXoni hlanu kwemzimuhle beyaziwa ngeGembokspreid empumalanga bathi solo kusesemraro wakosodiya ukuthi abafundi bemaplasini bafike enkolweni abathembelekizo esemzimuhle. Bathi nakunayizulu isithuthi sabafundi asikhona ukukhamba ngenxa yendlela ezingakhambekiko. Umbiki ndabawe SABC uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Tron aphakathi kwemzimuhle sempumalanga nakwasokhulume eseGauteng abafundi balapha abasukela ke baka grade R kuya ke bamabanga phezulu bavuka ngeSamarimarima nabaye enkolweni zemzimuhle engaba amakilometer 10 ukusuka la. Eminyakeni eyadlulako babekhamba ngenyawo kodwa nohulumende wesifunda wagcina lethi isithuthi sabafundi. Ababelethi bathi indlela eziningi zemaplasini apha azikhambeki begodi izulu nalinako abantwana baya esikolweni ngombani isithuthi asikhona ukufinyelela kibo naphezulu kokuthi vele imizakhona imaqala ngakhulu.
Indlela zimigodigodi, ezinye zinamatshe, ezinye sekuzinkhotha. Sithena sifikako siyokubika ngendaba le, salandela isithuthi sabafundi ngemva. Nethi koloyi beyarathuka itayere khonapho, wasikatelela bona sijame kancane. Sishaka ngendlela la balapha emaplasini lapho abantwana ayikhona ukuhamba izulubele lana vele ichayile vele abantwana bahlala bayisikoleni balo indlela ngale inemigodi utaxi driver nakosele athatha abantwana lapho kuhlangabezana nomgozi ukuthi kosela thoma kugamatsha afake endleleni la ngelinye uthola ukuthi uyajika akabathatha abantwana kose thina sibazali sihlale ngenhliziyo ezibhlungu ngesisikhathi kose sifunela abantwana indawo zokuhlala ngeHembok ngaphakathi eHembok thina sivela ngale ngemaplasini ngaphakathi wanizulu indlela ikhambeki abantwana December abanye babhale ngamalanga amanye alandelayo ngoba indlela itaxi bengakhona ukuthi idlule ikhambe indlela yona sinayo imgodi mamanzi. Abo principal abengikoleni ndathu ekufunda kizo abafundi bemaplasini aba iba ukuhle primary school ekujabuleni primary nevuma besala secondary school balela kangako ngentshitshilo zabafundi bemaplasini aba. Khulukhulu nakuna izulu sithola ukuthi kwamanye amalanga abezi sithole ama-report from kuma-parents ukuthi abakhona ukuyama kunemlambo labadlula khona. Abantwana ba indlela ibasogolisa khulu ngombana noma i-department izamile ukuthi iyabahelebha nge-transport abakhona ukufika esikolweni especially izulu lana akunandlela lapha. Njengoba lina amalanga la linile ngoDecember abanye bebangabhali sibenzele i-special concession samaphepha ukuthi babhale so bayahlaga abantwana bemaplasini sihlupha khulu into leyo so kaningi ababi khona nona abantwana ka-matric aba-attendi esikolweni abakhona ukufika ngesikhathi kwesinye isikhathi fanele bakhambe early ngoba basabela ukuthi bakufika njani emakhaya. Nokho nanyana kube sitshitshile ukufika esikolweni namhlanje kodwa bagcine bafikile bona ngelanga lokthoma lokuvula kwenkolo. Bakwamasipalata weThemselane bathi bayazi ngomraro lo bathi indlela le inge umnyango wezemisebenzi eMpumalanga nokho ngakelaba ihlangothi bazokulinga ukusiza bona abafundi bayakwazi ukuya esikolweni. Indlela lekhi seyisemahlelweni wamasipala sizokuthoma ivekele esiyakiyo ukuthi sizokwenza ukuthi abantwana bafike enkolweni baphephile ne-public works nayo izile yenza ibudget yaba available ukuthi ibroho elalimoshekileko likwazi ukulungiseka nayo izokuthoma evekeni esiyakiyo lekhi. Kanti izakhamuzi zithi lezi ntshitshilo ngasikhathi zigcina ziqeda nabafundi bala emaplasini amandla okukhuthalela ifundo. Endabeni ze-SABC ngingukhamfat Masombuka ngikubikela ngisemaplasini kwaTroncho balanga eMkobola eMpumalanga. Isifunda seMpumalanga lapho kuphuma khona ilanga sibonakele bona mbala umkhanyo ongowaso isifundesi baphase kuhle abafundi nge-86.55% isingisi ehlanzeni ngesikhambe phambili kizo zonke iyingi zeMpumalanga kani umasipalata weMalahleni ngokhabe phambili kibo bonke abomasipalata. Umbiki indaba wethu uNontokozo Sikhosana ukhulumisene nabafundi ababili beMpumalanga bakhambe phambili akhe sizwe bona ikhambe njani inkulumo yabo. Mbala Bongwe ngihlezi nengigwegwezana zethu ngisho abafundi abaphase ngamalengiso esifundeni seMpumalanga nelizweni lonke ngu-Angie Nduli wePhumzile Secondary School eMandlethu ebeyaziwa ngeVlaglaagte number 1 kunye neGiven Sibanyoni weSomsuswa Secondary School eThokoza. Ngiyanamukela ngigwegwezana zethu begodu ngiyanithokozisa. Angie, asithome ngawe, wazizwa njani nakubizwa igama lakho begodu wenzeni bewufike lapha namhlanje? Ngazizwa ngithabe khulu akhange ngikhole bonyana nami ngomunye wabafundi abakhethiweko eSouth Africa bona baphumelele kuhle emfundweni zabo. Indlela engilethela akhange ibelula neze nokho into engenze bonyana ngikhone ukuba lana kufunda qobe lilanga. Bengingazipheleli ihliziyo ngifunde njalo kuzwakala kahle khulu kwamambala lokho. Given unikelwe unongorwana wokuphasa kuhle khulu imfundo ze-business studies esifundeni seMpumalanga kanti nabe sicoca sinawe phambilini uveze indaba yokuthi na uye esikoleni bowufahla indaba akhe usicocele ngalokho nokuthi intshitshilo bowuqalana nazo udlule njani ngizo? Mina nangesikolweni bengisogola kakhulu lokha nge-winter because of mwafahla indaba inamanzi so bengifika esikoleni vele hawa sengifeyila mara lokho ngakubona ukuthi mina nganako ukuba clean bami la ngikhona nganje angikho ngoba ngabona ngcono ukuthi ngifocus encwadini zami
Enje nawe Given abantu abatsha amalanga la baqalene neentjhijilo zokugandelelwa abangani begodu nokuba sidisi basesebancane namkha bangaphasi komnyaka wobudala. Ningasicocela mhlawumbe ukuthi into ezinjalo nidlule njani kizo, ngikuphi enikwenzileko ukuqalana nazo nokuthi ungazitholi sowugandelelwa abangani. Enje ungathoma? Ngicabanga bonyana ukubalekela ukuhlangabezana neentjhijilo ezifana nalezo kufuze bonyana umuntu akhethe abangani abafanele yena, abangani abathathela ifundo phambili, abangani abazimiseleko neenkolweni. Lokha nawukhetha abangani kufanele uqale bonyana umngani lo uzokusa endaweni ererhe na nakuragela phambili. Given asizo wena. Mina igandelelo labangani la ngikhe langibamba mara kwenzeka ukuthi nasele ngizimisele ngemfundo zami abangani labo bachitheza kimi ngoba babona ukuthi mina ngizimisele so ngembono asisafani masikhulumako nasihlangeneko. Bese teenage pregnancy bekuza abantu esikoleni bazositshela ngayo so ngaba nelwazi lapho ukuthi ezinye izinto kumele ngiziqaphele ngingazenzi empilweni bami. Awa kuyazwakala nokho na umuntu omutsha akusilula kangako ukuthi ungathi uqalene nemfundo zakho kube ngapha uqalene nokugandelelwa abangani. Bese enkundleni zokuthindana kunokuba nenronanzi ekuthiwa batsho ma-trends namkha ama-challenges kwesinye isikhathi. Mhlambe nidlule njani kilokho ukuthi ungazitholi nawe sowufuna ukuthi wenza ama-trends lawo bese sowulisa imfundo zakho, nidlule njani kilokho? Cabanga bonyana na umuntu empilweni kufuneka uzazi bonyana ufunani, wazi lokhu ekuzokusepumelelweni nalokho kuzokusaphambili. Yeke lokhu kuzokwenza bonyana ungagcini sele sewenza ama-trends lawa bawatjhoko atholakala enkundleni zokuthintana ungasazi bonyana uyaphi ngempilo. Mina ngathi mangithoma matric ngathoma nga-analyze izinto ezingidlela isikhathi khulu lezo zokuthi ngihlale kuma-social media ngihlalela ama-trends. So ngazama ukulimita isikhathi sami ezintweni ezinjalo until vele sengibona zingibhora ngaphuma kizo ngafocus emfundweni zami. Enje ukusuka lapha ukuya phambili ajame njani amahlelo akho kezefundo begodu ungasusale ukhuthaza nabanye abafundi baka-matric bomnyaka lo? Ngicabanga bonyana unyaka lo ngizoyokufunda i-accounting science e-University yase-Cape Town. Maziza ebafundini kufanele ngibakhuthaze njenganje ngingatsho bonyana kufanele bathathele ifundo phambili, bazimisele emfundweni zabo, ifundo iyabhadala begodu iyakhambisana. Given wakha amahlelo ukuya phambili ngangimaphi ungase usale nawe ukhuthaza abafundi baka-matric bomnyaka lo? Amahlelo wami ukuya phambili ukuthi ngiyokufunda e-University eseJoburg, University of Johannesburg, ngiyokwenza i-Bachelor of Accounting. Bese abafundi ngabakhuthaza ukuthi amathuba akhona la ngaphandle nedi thina la sihlala khona babona kwangathi sivalelekile akekho amathuba mara nongafuna ukuzimisela uzozibonela nawe. Awa sithokozile ukuba nathi namhlanje begodu nginifisela kokuhle ukuya phambili emfundweni zenu. Bongwe asibuyele kuwe studio ungaraga nendaba. Nasibuya entolo. Nele 4 days re sa imereko. Ro wala bang ka re bereka ka batho. Ntsia batho re ba bia ka mo batsalano kwa bona re dirisa. Abafundi bahamampa emafefe ngaphandle kweliboarhum eLimpopo bapalelwe kokuya esikolweni ngomlambo ekuthiwa uzele ugola indete. Nawusanda ukungena siyakwamukela usabukele indaba zesiNdebele lapha ku-SABC 1 nazikuphundileko setholakala ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Nambasikhala. Abafundi bahamampa ekuyindawo esemafefe ngaphandle kweliboarhum eLimpopo abakakhona ukuya esikolweni ngelanga lokuthoma ngenxa yomlambo ekuthiwa uzele uyaphuphuma imhlabethi. Lineveke solo lithela umvimbe endaweni le akunandlela ekhambekako. Lokho kwenza abafundi ukuthi bahlale ekhaya. Izakhamuzi zithi besolo zikhuluma nomasipalata weLipelenkumbi ukuthi yakhe indlela neblorho. Inhloko abantwana njengomana babhalelwa kwequmlambo bayokuthomisa imfundo zabo zomnyaka omutsha. Lokhu njengomana izulu lithele ngamandla emalangeni adlulileko la. Izangoma zezulu ziyelelise ngengikhukhula endaweni eziningi njengakulomlambo imhlabethi. Lapha kudlula khona abafundi qobe nabaye esikolweni. Kodwa namhlanje bakateleleke ukuthi bajike ngalomlambo ezeleko. A go ne le ngwane ya ka ya go sekolong ge seemo se se le ka mokgo ke nana ba ka no dia 2 weeks until metsi a tlo boela fase
jwale ka motswadi ke kwa ke le bohloko pelo e le bohloko. Babelethi namalungu omphakathi bathwenyekile ngokuzala kangaka komlambo lo. Bathi seminyaka uhulumende abathembisa ukubakhela indlela ezikhambekayo. Will fall short and fall behind because there's no way that they're going to attend since the teachers are also this side. Re sa mmereko ro wala jwang ka re bereka ka batho re tšea batho re ba bea ka mo ba tshelano ka bona re dirisi re bana ga njalo ba dutse ka gae ga ba ya sekolong no ka e ba tlaletše a re tsebe gore re tlo bona re itšeng bana ba dikolo ba hlaka banamedi ba hlaka batho ka moka ba hlaba ba dudi ba ga mampa ba sokola go sokola baka masipalata ilipili nkumbi bathi barera amahlelo esikhatshana labasalindele ukwakha indlela nokwakhiwa kwebhlorho lokuyama umlambo emhlabetsi. We've got a discussion with the Department of Public Works since the road belongs to Public Works in terms of developing constructing that particular road, not only the bridge, the Orio Baragwana road which link Lepelle Nkumbi. Iza khamamba zilila ngokuthi seminyaka ema-30 zathola ichapuluko. Kanti bekubengini uhulumende abazwele. Ngombana nakwenzeka ngalindlela kuliyeka ifundo yabentababo. Emizuzwini embalo nakuphela indaba ezi iSenegal yokubambana ne-Egypt nge-hour lekhomba bese kuthi nge-hour lethoba iNigeria ibambane neMorocco emidlalweni wama-semifinal webhigiri ye-AFCON. Senegal uPape Thiaw uthi uyayihlonipha i-Egypt nanyana akhe ayibetha kuma-finali ngo-2021. We are approaching this match with respect and ambition. We know we'll be up against a really strong team. And of course, we all know they have a great players with experience. But we are the Egyptian national team. Ngokunjalo nombanduli Nigeria uthulinde ngamehlo bovu umdlalo namhlanje nabaqalana neMorocco eRabat. We are ready for this game, for all of these games that we play in this tournament. Imidlalo namhlanje yohatsho bonqopha ku-SABC 2 emahlelweni e-SABC wethungelelwano hlanganiso kunye nemihatshweni ye-SABC. Asilotshise ekhaya napho ubujamo bezulu sibona lapha livale ngamafu ngetshingilanga lapha eCape Town amathuba wezulu nge-30% nawuthi uyaqala ke manengihle amathuba wezulu kuthinta kakhulu lapha isifunda sangale ngeLimpopo impumalanga nakezinye indawo zangapha nge-KZN siyoqala ukuthi ngakhani kusasa kunjani nasalibona ukuthi liseselinengihle izulu ngaleke ngesifundeni sangeLimpopo abantu batsheje bayelele ngani ngapha ke ngesifundeni sangale Cape Town siyabona ukuthi akhona amathuba nge-30%. Akhe siqale ukuthi ngisiphi isilemukiso esisitholileko izulu elikhulu kulezi ndawo lapho ubona khona ke umbala osarulana nombala lapha orange kanti ke lapha eBloemfontein siyabona ke nakhona ukuthi izulu linengihle. Kusasa ke godu kusesenjalo kulezi ndawo nemjijo iduma kumba abantu batsheje bayelele siyokusuduka ukwazi ukuthi ubone amazinga okuchisa sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng. Sibona ke Chisa Pitori nge-30 Bronkhorstspruit Johannesburg ne-Springs nge-27 siyala sifundeni sangeLimpopo naso ke sifuthumele endaweni eziningi seliphalali lapho kuchisa khona neThaba Zimbi kanti ke lapha eThoyandou nge-27 impumalanga ibonakala ke nayo ke ipholile endaweni zabombombela Middelburg kufuthumele eMalahleni isikhukhuza nge-24 nayo ifuthumele iKwaZulu Natal siyayibona ke ukuthi iyachisa lapha eRichards Bay nalapha endaweni ze uLundi kanti ke iDurban yona ke ifuthumele nge-28 asiyoqala isifunda sangale ke ngeMpumalanga Kapa siyabonakala ukuthi lapha emakhanda kupholile sibona lapha ke ezinye indawo kufuthumele East London nge-26 Mthatha nge-24 siya lapha ke esifundeni sangale ngeTjingalanga Kapa lapha eCape Town nge-23 kupholile lapha eBeaufort West futhumele nge-26 neClan William nge-28 siya lapha ke esifundeni sangeTlhagwini Kapa siyabonakala ukuthi sifuthumele endaweni eziningi Carnarvon ne-Appington ziyachisa hle Appington nge-36 ngaleke ngeFreystata nakhona ke kuyachisa sibona ke nangale esifundeni sangeNorth West kuyachisa abantu bahlogomele hle ngendaba yezulu sibonane ngesikhathi esilandelako Tido Sikhona zesizulu ngesimbi yekhomba kusasa ngesikhathi esifanako ngezesiswati kukhubongile